سلام تخطاتلتنا نايس channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي ودرو تمنيتنان بحقنانيو لو مون كم وتروا قداسن وانا ونتحستوتات حزنا لكم متسينا لنا سام مغداتا نايز مدى مسانا كتصنحو بخبرنا عدمكم لايك قبرو شير قبرو ريتخون حسابكم تصحفو نعاهم قداسي زبلنايو كاب قلاي زخون حبريتا ناي علمنا كيفنا تنقدس زبلن نبغى مغربنا لنا كنا من تاي جزين سرحان كم زحتت نزي أقدس حبريتات رأينا أهم كنا بكم فتان أنا عقاب الدبنا سرحيو نتوم نعنا راهم تحجزونا دما thank you كنا بلوكم ندلي تحجزكم يو كم نقطة زجبرنا زلوا كنا مسجنا ندلي أوكي نايلومي من البعض بزوج زجرم دي تزاري بكم نايلومي جن كاب أمريكاويان دوس زول كاب أبيت اللي كونتنا أمريكاويان زرب زرب خصهم يوم and this gonna shock you تدالو شوك نخد كونو الجمرية بزن يجمر what's going on In the Strait of Hormuz, Iran's Revolutionary Guard says it has seized 2 ships in that critical oil shipping route. And Iran's state media saying a 3rd vessel is now, quote, disabled off the country's coast. All of this just hours after President Trump extended the ceasefire with Iran indefinitely. Let's go to CNN's Nick Robertson, who is in Islamabad, Pakistan, where those possible new talks between the U.S. and Iran are on hold. What do you know? مجمريا انتهينا نسمت أن هنا it's أب إيران تي دونالد ترامب كي قارت أن 4 معالتي دعر معالتي دسي ميتد جري حيل بحرنا إيران أطفئيه ميتيو يلن أطفئيو تحت بحري معامو بحري تييه زبلا زنبرة حساو مخاون حجد ما بروفت كوينو سلامتاي حيل بحر ناي إيران تنسيو 3 عبيت مراقب حيزلو سلامتاي 3 مراقب حيزو because كلت مراقب تانكرات ناي إيران أمريكا كتحزو سلز جمرت نسخاتكم مراقبناتنا عند رئيسكم أب كبابينا بمايت بشحات دغص أرى مراقب اللوا أو تقع حيفن تنزل لوا زدلنا مريزنا كان حزن خلينا باي ذا واي نزين حزنا ينزل لنا نتحقناتا نتتزازناتنا خط كت إحساس فتنين بخمينا حزنين يلوم حزهم منالو انتهي معلوتي زي دونالد ترامب is being exposed every day every hour of the day بلو إيران سن دونالد ترامب بلا جرا تقوص إيران مخم زلو سلمتاي نسوز زاربا بزاربا ده يكون دملسول زلو بتكبار يوم دملسول زلو كان محجي هاي الأير ناتهم يلن يلفكروا تاجروا ما تذكرتوا أبحر مع شدش أنا فارق كم زود تغيروا له شدش أنا فارتي العلي ونزب بحالكن نسور حبريتال جيتات كلام له كل المالتي نتزو دقة بايلوت كنا تنسيل ناخدنا بزبلو مالتي تلزي هاي الأير ناتهم ميتي نابلهم سنهم هذا شو عاد مسكتل مسحرم بوم كابيلا مسيز خبلي جميرا هاي اللي بحر ما تقلالات في بلوم نيرو نيفز بحالي بلوم بالنيرو كما يجرم دانا زغل عسي يوم لو ترايدي يكون حجقا بدرونات ما فراريهم عسي يوم لو بحال نيرنو فتانا جلب اللوم نتبحرتي بدكم دليتهم قاصر وزغول and it's just amazing to media زاربو زلو زخص معكم are on hold. One in particular that was seized in the Strait of Hormuz. Yeah, I think there were several things happening here all at the same time. The president said there's divisions inside the Iranian leadership. We are absolutely seeing that play out in real time. On the one hand, you have ongoing diplomacy here in Islamabad, the Iranian ambassador going in to meet the prime minister. And on the other hand, you have the IRGC claiming that it has taken control of a number of ships in the Strait of Hormuz. So fake news. حقيقي دونالد ترامب fake news قبل. انت عايز بلزلسك. أبوشت إيران ناي ممقال ناي زي مردا كم زلت بريزنت زبلوس بتكبار نريو إلا ناي بلالو. How is that even possible? مانياتو انتي كلنا دفت نزلوا أب إيران تم جنرالات انتم راح تنسى أي تسمعنا له يبلالو. نسخاتكم ناتكم delegation ناي تزاتي ناي إسلام بات كصدق له أبتقد زتك خدق له وتحضراتنا تكون مراخمنا تمنا بإيران كصقع فتينهم سلازي أمونغو بوليتيكانيا تاتكم من مراحتهم الركب سلازي نبرادي نيرو دوس إيران كجبروه خلو تراي ركب يلن مرددا يلن كتوليهم تفتنوا it's just كندمن تايت ميديا تويست غبريز فتن أمريكا خاف أخلو أمريكا فحك بلا خلو انتهي مزبلو أب إيرانسي كردادو يكعلون هلو وتم مراحتن وتم قلني الردادو يلو سلام تاي دونالد ترامب زحزون زجبطان تفي وصل زلي بلا قرم ترداديهم
بستراتيجي زهرمهم زلو سلازي you cannot just fool all the time. The crisis in West Asia, and once again the headlines have changed in just hours. A ceasefire that was supposed to expire has now been extended. Talks that were expected to begin are still uncertain. The pressure at sea is continuing. Missiles are back on display in Iran, and diplomacy is moving, but very slowly. There's a lot to process tonight, which is why we've done the hard work for you and have broken it down to what matters the most. Here are the top 5 developments you need to know tonight. Let's start with the first one. US President Donald Trump has extended the ceasefire with Iran. The truce was expected to end today, but just hours before that deadline, Trump said the ceasefire would continue. He posted this announcement on Truth Social. كم نريد زلنا دونالد ترامب مقراصنا يتخسي بين أوي مقراصنا يتخسي أوي جو خمسة نبرات ذكريهم انتاي مالتيو نجارات كقاعد أرام سلزي كعلي انتاي كجبر فمريتو مقراصنا يتخسي بيني إيران كان تايلو مسعيفهم سوري مقراصنا يتخسي غان بين خايو نحنا يلنا علون مخنياتو ناتنا طلبات تي بلوكيد جير كذا لغا لولا ودنتاز جهز سلزقونه كم أبغى كينا زلنا ينا نقصر سلزي مساخة نجبر ديل يبلنا بمبال أبيوم ميم نسود ما بين أوي مقراصنا يتخسي كسب ترى داديكم تمسوني جلا يليو حنت نجار كسمعكم إيه أنا I think زي أنا جر زي تسمعكم كاب حجنا ده حرب زملاء كأترينا خنريو زلنا نرجع فيديو زيادة صنهي لك من لسه let's have أبزياس كسمعوا مجمريا. He was waiting, trying to figure out if the plane had taken off. They ended up, of course, not going, and Trump extended the deadline. We woke up this morning to news that there were ships fired on in the Strait of Hormuz. So, Professor Pape, wild 24 hours. What do you make of it? Yeah, it's been fully in. بروفيسور بيبي زبحال زخلو أمريكا لو كسدد يا إيران كساتفو كل يوم باكستان يصبيلو إسلام آباد سكيورتي بتعيلو رزربا خكايدي قبل كبحال تاني هم مودا إيران أين متسنينا زبلوسي بخمي خاطردو كمي يزخون زلو زقداي زيبلو نزو كنتات زيد نسلاس عامات مصنعات زقبرلو وتهدروا كايدنا أمريكا زفلت مهنيات بتو تدرناس لزنا بري بوليتيكا كايدا بلوكيد عصو أنجلن كم سرح باور بلاي نسلاس عمزت نع بروفيسوري أمريكاوي دما نا أمريكا ربحات راي خازة قد سني زبل سمعوا انتاي كم زبل باي ذا واي مستم عبيت حلفتنا أمريكا ونكم زار عربي قال لي في فيديو سلازي تكون النت عبيتها زلوت ميديا في CNN دولا فوكس نقولهم زلوا ده يكون تكون النت نزيد مثل If you're following the Substack post here, this is just in line with the expectations I've been laying out on both sides. So, and what you are seeing, number one, is, and as I've been saying, from my early post about how Trump has the illusion of control, Trump's just lost control. So the bottom line is, America's not winning. Trump is not in control, and what you are seeing is a rising trajectory for Iran. It's just growing, sort of bit by bit. It's not exactly linear. There's some pauses, but it is growing, just as I've been saying. And Iran has cards to play. They are more in control as each day passes. And since the first hour of the bombing, America has been less in control and has less cards to play. And that's actually playing itself out. Now, in detail, let me just... This is very, very powerful. انتهي زبل زل فلت مالهم نزو قداي زي أقدم أبيلت بوغي راح بيريني ريحجون ملي سنان أرسل زخي زلو تراي زبل زلو تا escalation trap تبل article ناتو phenomenal كوينا دارقا كل سبزع بايد زارب زلو انتهي زبل زلو كابتاك قدامي تبومباس تقوسنا لما عالتي أمريكا كنترول لوز جيريا وتصرناتا ناب إيران ركيباته مغنياتو إيران بزع كاردتات اللو كتصعو تدخل by the way escalation dominance نتكوينات كتصفحون كتصبون تدخل إيران يامر أمريكا يكون تنيل سلازي أبتنا escalation dominance بحال حيل انت لك دومينيت نخدجبر نتكوينات كتصفحون بزدلية تخطن كتجبر تدخل إيرانيا مغنياتو نقول لنا عرب كباس في حكالون كتحرم تدخل أمريكان كنت قبرت خلنا غير يعلن الجنتاي بلالو دونالد ترامب كمزي illusion كمزي عقم خمزلو نجارات كقوا أفسر كمزل كغير كمزل كريو يزفتن زلو نتز بنماني خاشك عزفتن زلو إلو نتهم مهارات نتهم نجارات بقرب أزكاتلو نتهم استراتيجيز فلتنو أما يكونن كتحل زفتن زلو نا دونالد ترامب بيز ناتو زين ببو ويونا بتصحف زي اللي أبكال هو ديسكونكت زخوني يمثل إذا بتويتر ناتو نا جبرين سعر لنا دمسيس نهاي نا قلنا بلنا حتى تبيلا غير يدحزاميلو أبحققن أمريكا ولا حنت كاردية بالله نبزوان زيلو إيران دما كم معلت كاب ساعات نفسات ناتهم حيلي مبراب أي سوبر باور نكونو زخدوا زلوا جعزو نعبي غير لهم أما جمريا انتهي لهم حتى تمو نزنات كاس راح إيراني كتاتلو هم زلوا نرلا نعمل كتب له
يا أنا من بس حين لو بزح براشا يكون بخالوت انترفيو يحطونيهم أنا قد نا أمريكا عودي زقد سنة نا أمريكا عود قنت عميت كاي يكون كانت بصحو الجباب كنتات أصلا كي خدس لازم نخدس لنا أمريكا حيال زقبر زي كنا أمريكا حيلا زد داخمن نتزنا برا عقمي زد داخمن يسلزي زي أنا زبلو زلو أمريكا زتقومي زسم أنت رقيبو أمريكا مسمع قريفة صلاة تسمع ما نوعهم كتاب مميلو زي كالعالم እዚ ዝፍልጠት እዚ ይወሃብ ኣሎ ዝጥቀመሉ ድማ ይረብሓሉ ይዝብል ኢራን ይጥቀመሉ ከም ዘለው ነዚ ናተይ ሰሚዖም እዮም ክብል ኣይክልኒ ግን ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ግን ኢራን ንዑ ዝመስል ኣካይዳ ትገብራላ ወይ እውን ነቲ ንሱ ዝግምቶ ዘሎ ተተግብረላ ክንብል ንኽእል እናበልዮም ዲቤት ዝገብሩ ንቐፅል up to details قبل كل time على تيو. Shift over to the details here because I did post these these longer articles about what's happening with why is the ceasefire breaking down. Well, the ceasefire is breaking down not because this is not a case of misunderstanding where you need to have negotiators get to the table, talk to each other face to face to clarify things. No, that's not what's occurring here. What's occurring is a zero-sum problem. We have two zero-sum problems, and that's what's breaking us in the negotiations to break down. You see, we have two issues: the nuclear enrichment and Iran's control of the Strait of Hormuz, and these are classic zero-sum issues. Iran cannot both control and not control the Strait of Hormuz. There's no middle ground here. Iran cannot both have enriched uranium to make a bomb and not have enriched uranium. ما كان بيو هجي نزاز بلا زلو انتهي زبل زلو أبز قد دايزي تكونتات نبرتك خيط كله بزح نقرات له هجي سلمنتاي تبقراص ناي تخسي كودق كيلو ويون كفشل كيلو اندحريلكا بزح زربا كتزارب تخليخا عقد تستقن كلتا زيرو سام جيم زخونا صوتاتات الله سادما ወይ ሓደ ዕወት አለ ወይ ሓደ ፍርቅ ክትዘክርት ትረዳዳ አሉ ዘይትኽል ነገር እዩ ስድማ ኣሜሪካ ጠቅላላ ኢራን ኒውክለር ክህልዋ የብሉን ይብልሎ ኢራን ድማ ክህልወን እያ ትብላላ ስለዚ ሓዲኦም ይክዕወት ኣብዚ ኢሉ ካልኣይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራን ኣነ ዝቋፀሮ ናተይ ትብላላ ኣሜሪካ ድማ ንስኹ ትቋፀርዮ ኣይትቋፀርዮን ይኽብለው እዚ እውን ዚሮ ሳም እዩ ሓዲኦም ይክዕወት ኢሉ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክልቲኦም ክዕወትሉ ዝኽእሉ ኔጎሲዬሽን እውን የለን ኢሉ ኣብ ዚሮ ሳሚ ዝወርድ ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዘን ክልተ ነጥብታት ከበድትየን ዝኾና ዘለዋ by the way እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ፋሒልዎ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚያ ስምዑ ሕጂ Secretary of the U.S. Navy is out as Trump's war with Iran enters day 54. The surprise announcement coming just moments ago from the Pentagon. Multiple sources telling CNN that there were tensions for months between John Phelan and the Defense Secretary Pete Hegseth. Phelan was then told at this moment during the war, resign or be fired. And I mentioned during the war. I mean, this is a major move at a shocking time. This is the Secretary of the Navy. And the U.S. Navy right now has 15 ships in the Middle East, with most enforcing the biggest blockade by the United States since World War II. Phelan's sudden departure coming as it comes as we have new video tonight from Iranian state media purportedly showing soldiers seizing container ships in the Strait of Hormuz. Kristen, what are you learning? Obviously, I mean, this story gets even more interesting. أمريكا نزو كينات كجمرة خلا رجيم تشنج سرعات كتكير مراحت كتقلي بخالوت كتكي إلى جميرات طبيعة أنكم مخد جبر أبايتاجن أب أمريكا رجيم تشنج زكاية زلو زبلو زلو حكومي مجمرة حلقة استافنا سراويتنا أمريكا بمولهم عبد جنرالن قالوا ده بتحتوي نبر جنرالات تسويوا جم أمريكا بزحد جنرالات دمك في سلطانهم كم زلو يتغير من بتم بسنكتي زي بقع منيستر مكل خالي لو ما ويكا منيستر كويناتي لو ما زلوتي بيت هيكس بحالنا إسرائيل لو خزب الوزلوي بسانكو تجنرالاتهم نعمتات وتحضر مرحنا زنبرم عببك عزنبرم بفلايتي حلقة صافنا إسرائيل زنبري جنرال راندي جورج زبلو بكلتيو بخلو بوليتيكا وصلات عبدا قف زنبرون عبدا مكرو زلون زبال زنبري بزي نصور من قد كم تسوقه سدما اتن قبل عليزو المينستر بيت هاجس مالتيو انتي يقبركم زلو سلا زي فلت نتونس زلو زلو عشنتن صلالن قبور يبلوم بمسبل ويسقوم كم زلو جدما حيل بحري البحري جينا تناي مريتنا ايرن مسود جدما ابتناي بحري اصو قال ملابس بحالو زلو نت مينستر ناي نتناي نيفي تشيف حلافنا حيل بحري كابسرحو تسوي قدي ولا قديفو اي تفلتنا لو كابسرحو كم استعلي ينقرالو أب كم زعينة كبيت كينات ما راح تخاخ الليون كسجوجون تجميرهم it's not a good sign سبوا ملكتها يكونن ملكتنا حيلي يكونن ملكتنا يودكاتن ملكتنا فحن كم زخونة يزنقر سلازي أبتي كونغرسنا أمريكا نتبيت هيجس كابسل تعالوا كعلي ودرو أنت شو impeachment process تجمير له كوداي كلني ويون أب تكبارك بس هاي كلمة هنياتو تي بوليتيكا تي كونغرس بحالنا أمريكا بزحنا أبوش تشو مسلو زلو نحن سنقدر فجن ستيل
the process of impeachment ተጀሚሩ ሎ ብቁዕ ኣይኮነን ስልጣኑ ድማ abuse ይገብሮ ወይ ከዓ ብጌጋን ብሕማቅን ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ስልጣኑ ዝገልጽ እዩ ከም ትሪዎ ዘለኹም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ኢንስታቢሊቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገረመ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዝስዕር ዘሎ ሰራዊት ዝዕወት ዘሎ ሰራዊት ኮኦርዲኔት ዝኾነ ሰራዊት ከምዚ ምልክታት ኣይርአን እዩ ብግምጣሉ ናይ ኢራን ሓይሊ ባሕሪ ድማ ንኣሜሪካውያን ዘጨንቕ ነገር ጥራይ ዝገብር ዘሎ ስለዚ እቲ ኣጨንቀው ኣብዚ ንሪእዎ እዚ ሌተስት ዝመፀት ጃልባ እያ እዚ ሕጂታ ትሪእዋ ዘለኹም ከመይ ገይሮም በተን ኣሽቱ ፈጣናት ስፒድ ቦት ትበሃላ ገይሮም ነተን መራኽቢ ይቆፃፀርዎን ከም ዘለዉ ይዘርኢ ዘሎ ነዚኣ ክሕዝዋ ከለዉ ኢራን ባዕሎም ገይሮማ ብቪድዮ ድማ ኣውሪዶምና ኣለዉ ስለዚ ንምንታይ ከም ንገብርን እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለና ክትፈልጡ ትደልይኹም this is how we gonna ንኽርኢ ኢሎም እዮም ዴሞንስትሬሽን ጥራይ እዚ ነዚ መራኽብ እዚ ንክቆፃፀርዎ ብዙሕ ስራሕን ብዙሕ ድኻምን ዘድልዮም ከም ዘይኮነ መፂኦም ኣትዮም ዎርኒንግ ሂቦም ስለ ዝመፁ ይኽፈተሎም በዛ ኣትዮም ነታ መርከብ ናብ ዝደለይዋ ይወስድዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ has no card ኣብዚ ኩናት እዚ እዚ ዕፅዋት ገብሮ ዘላ መራኽብ ክትሕዞ ትፍትን ዘላ ዝገደደ መዓት መራኽብ ክትሕዝ እያ ኢራን ድማ ኣብ ጥቃ መዓት መራኽብ ስለ ዘለዉ ናይ መን ብዘይገድስ ናይ ስዑድያ ክኸውን ይኽእል ናይ ቀጠር ክኸውን ይኽእል ናይ ኩላቶም ናይ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ምስ ኣሜሪካ እዮም ነዚኣቶም ካብዚኣቶም ምምንጣል ካብ ኣሜሪካ ምምንጣል ተባሂሉ ዝተወሰደ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ እንታይ ከም ዝመስል ንሪኦ ኣለና and boy this thing is getting very interesting ማለት እዛ ርእሲ እዚ ኩናት እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ንመለስ ፕሮፌሰር ፔፔ ኣገዳሲ ዘረባ ይዛረብ ኣብዚ ከስማዓኩም ስለ ዘሎ So there's no real way to cut this pie evenly, 50-50, 60-40. That's just not what's occurring. One side has to give up, essentially, and work in the road. Either we pull back here from escalation and Iran becomes the fourth center of world power, or we go forward with escalation. Well, Donald Trump is trying so hard to get a third wave, which is, can't you just give me the fig leaf of a cover Iran so that I can declare victory, and then I'll maybe even give you the Strait of Hormuz or something here under the table. We'll just kind of let me just have my victory, okay? They're not doing that, folks. They're not doing that, and there's, I think, a very simple reason they're not doing. እዚኣ ዘረባ እዚኣ ስምዑ ለይ ነዚኣ ከስማዓኩም መፅእ ዘለኹ እዚኣ ሕጂ ዝብላ ጽቡቅ ጌረ ከብረሃልኩም እየ doing that, which is they want to torpedo Donald Trump's presidency. I think this has got the classic earmarks here where they want Donald Trump to become the lamest of lame ducks. Now, he's hurt right now. He's a wounded animal as it comes to his presidency. That's why he's squirming, trying to get out of this thing. But he's not unrecoverably wounded. So I think what you're seeing on the part of Iran is they're going to want to string this out. Now, I don't know exactly how far they can string it out, but I can tell you they're going to want to string it out at least to November. Now, that's እንታይ እስከይብላሎ ነዛ ዘረባ እዚኣ እንተሰሚዕካያ I think ኣነ ኣብዚ ሚድያ ብዙሓት ኤክስፐርት ሰሚዐ ኣለኹ nobody said that ወላ ሓደ ሰብ በዚ መለክዕ ገይሩ ዝተዛረባ ሰብ የለን ስለዚ ሓቂዩ ሰብ ብብዝሒ ንፕሮፌሰር ፔፔ ክከታተሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መዋፅኦ ይደሊ ኣሎ ካብዚ ኩናት ክንብል ሰሚዕኩምና ኣለኹም ኣብዚ ብዙሓት ኤክስፐርትስ እውን መዋፅኦ ይደሊ ከም ዘሎ ኢሎም ስለዚ ፌክ ዝኾነ ንእሽተይ ዓወት ሂቦም ክወፅሉ ዝኽእል መንገዲ ክወሃቦ እንተዝኽእል መወፀ ነይሩ ምክንያቱ ክወፅእ እዩ ዝደሊ ዘሎ ደስፐሬትሊ እዩ ክወፅእ ዝልምን ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ፀኒሐ ከስማዓኩም እየ ካልእ ኤክስፐርት ዝብሎ ድማ እንተኾነ ኢራን እንታይ መዲቦም ኣለዉ እስከኢሉ ነዚኣሲ ዝተዛረባ ሰብ የለን ንመጀመርያ ሰምዓ ዘለኹ ኢራን ንዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ናቱ እቲ ናቱ ፕሬዚደንትነት መሬት ከም ዝዘብጥ እቲ ዝኸፍአ ፕሬዚደንት ኣብ ታሪክ ኮይኑ ከም ዝወፅእ ክገብርዎ ይደሊ ኣለዉ እንተኽኢሎም ድማ ፕሬዚደንትነቱ ክቐትልዎ እውን ይደሊ ኣለዉ ኢሉ ስለዚ መህደም ክኸልዎ እዮም ብፍጹም ክሃድም ከም ዘይክእል ክገብርዎ እዮም መደብ ናቶም ዘሎ ኢሉ ብፍጹም መዋፅኦ ከም ዘይህልዎ ገይሮም እዮም ሒዞሞ ዘለዉ እዚ ማለት እዚ እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ሚድተርምስ ከፅንሕዎ ይኽእሉ እዮም ብሕማቕ ተሳዒሩ ብሕማቕ ፖለቲካ ውሽጣዊ ፖለቲካ ብዙሕ ሽግር ኣለዎ ናይ ብሓቂ ተጨፍጪፉ ዝኸፍአ ታሪክ ሒዙ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክገብርዎ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ እስራኤል ብፍረ ነፍሲ ሒዞም ይፃወትሉ ኣለዉ እንድሕሪልካ ኢራን ድማ ካብኡ ብዝገደደ ክሕዝዎ እዮም ምክንያቱ there is nothing ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ካብዚ ጉዳይ ዝንኽወፅ that's why ድማ ኒኩለር ክጥቀሙ ፈቲኑ ዝበሃል ዘሎ by the way ብዛዕባ እታ ናይ ኒኩለር ካብ መፍትሒ ተረኺቡ ኣሎ ኢራን ስለምንታይ ነቲ enriched uranium ናቶም ዘሂብዎ ዘለዉ ኢሎም ዝኾነ ኒኩለር ተተጠቂሙ ኣሜሪካ ወይ እስራኤል ተቐላጢፎም ኣብ ውሽጢ ሰሙን ኒኩለር ከማዕብሉ ስለ ዝኽእሉ ሕጂ ኒኩለር ማዕቢሎም ክጥቀሙሎም ስለ ዝኽእሉ that's why ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኒኩለር ክወስዶ ዝፅዕር ዘሎ ምክንያቱ እንተተጠቂሞም ኢራን ቀልጢፎም ከማዕብልዎ እዮም እንደን መፂኦም ክትክሱሎም እዮም ስለዚ the game is so much
game theory ኢና ንርኢ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ gamified ዝኾነ ውግእ እዩ ናይ ስትራቴጂክ ኩናት እዩ ኢራን ድማ ማስተርፉሊ ፃውትዎ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ናም እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካልኣይ ኤክስፐርት ክወስኸልኩም ከመይ ኢላ ከም ትገጣጠም ኣብዚ ዘረባ እዚኣ ፅንሄሉ እንታይ ይብል መስለኩም ኢራን ኣብ ታሪኻ ዘይትፈልጦ ነገር ፈሊጣ ኣላ ኢሉ ንሳ ጥራይ ዘይኮነስ ዓለም ሪኣቶ ገሚታቶ ዘይትፈልጥ መልሲ ረኺባ ኣላ ኢሉ ኣሜሪካ ክትሰዓር ከም ትኽእል ብሕማቅ ክትሰዓር ከም ትኽእል ፕሩፍ ገይሮም ኣለዉ የስ ኣብ ቬትናም ተሳዒርና ኢና የስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተሳዒርና ኢና ኢራቅ ክትብል ትኽእል ኢኻ በዳትስ ዲፍረንት እዩ ሰልቺና ኢና ወፂና እምበር ብወታደራዊ ሓይሊ ደፋፊኡ ደውፃና ይነበረን ዓቕሚ ዝነበሮም ሓይሊ ኣይኮነን ኣብዚ ግን ፊት ንፊት ገጢምና ክንወፅእ ንግደድ ኣለና ኢሉ ስለዚ ኢራን ትሰርሖ ዘላ ታሪክ ድሓር ድማ ንዓና ዘገድደና ዘሎ ከም ናይ ኣፍጋኒስታን ወይ ከም ናይ ቬትናም እንተገደፍናዮ ዝመፀና ክሳራታት ውሕድ እዩ ነይሩ ኣብዚ ግን ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝኣክል እዩ ንኢራን ረኪብናዮ ዘለና ኢሉ ስለዚ እቶም ኩለን ነቲ ፔትሮ ዶላር ዝሕግዛ ዝነበረ ሃገራት ዓረብ ኣብ ኢድ ኢራን ኢና ንገድፈን ዘለና ኢራን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እንድሕሪ ሕጂ ኩናት ገዲፎ ዶናልድ ትራምፕ ይደፈነው ኢሉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ረጂም ቼንጅ ክገብሩ ይኽእሉ ኣብ ኢማራት ረጂም ቼንጅ ክገብሩ ይኽእሉ ኢሉ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ኣብኡ ከላ ሃርሞም ኣለዉ ግደፍ ኣሜሪካ ምስ ከደት ኢሉ ሶ ዩ ዶንት ኢቭን ኖው እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኢራን ካብዚ ሕጂ ንድሓር ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ መዋፅኦ እውን የብሉን እዮም ዝብሉ ዘሎ ዝገበረ እንተገበረኻ ክቕይሮም ኣይክእልም እዩ ኣብዚያ ከስማዓኩም ሕጂ እታ ዝብልዋ ዘሎ ሓቅን ሓቂ ድያ ወላ ተጋኒና ንክትፈልጡ መጀመርያ ሞዛ ፎክስ ኒውስ ስምዕዋ Lord President Trump giving the radical Islamic Iran just 3 to 5 more days to come to the table. The White House has confirmed to Fox News the ceasefire extension is limited, not indefinite. Already, we are seeing the extra time being used by Iran's Revolutionary Guard to attack. The IRGC fired on and struck commercial ships in and around the Strait of Hormuz overnight. It sees 2 of those fire extensions. Donald Trump قد مستوسنا معلتات مقراص نيتوكسي indefinitely ننوي حوان مقراص نيتوكسي قد يفلو كساب إيراناويان organized كوينو نبت أولاد موسيلو نيرو دحري let's say 4 ساعة زي كون دمان تابلا له حدش جزية نايسيس فاير نسلستك ساب حمشة معلت تراهي بكم زلو قبل له كل زريكم زلو he doesn't know what he's doing انتهي قبركم زلي فلت النابي غيتكم زلي فلتني بقمت قالوا إيران they know exactly what they're doing أبينيتي button أبينيتي بوتاكس أعطلهم دونالد ترامب كقرعة تقوين فليت أمالهم. سلزي they know how to trigger him كما يجرك أبتناتهم trap أبتناتهم بس أوديا كم زتوا فليت أمالهم. and exactly ما أبتناتهم زي اللي عطله مواد سؤال ما يبلع. هجي كم تري وزلهم 3-4 معلتات نجدن أبوشتو تدي أبتأولات تدي مسيا بس قمت كوسدي. again مبل إسراء جزيو يفكر على الجها. deadline يقبر له. قدمنا يجزي قبرالو نت قدمنا يجزي جن إيرانوين يخبروا لي مش أنت جبرك حفري تاكو خاخو Trump always check نسعود دبلو خاخبي قدمنا يجزي قبر يفرار كنت قال هايبربول كنت قال مبسعات كدم سوم يقعد لهم يك بومب قدر بيه يبل دحريقة سوري باكستان سلزل لما نتني قد يفير له يبل إذن تاي مالتيو عقب خمسة يبلو desperate كم زخونة عقل تثبت كم زلوا إنكات كم زلوا بعلي زنو جرام زلوا نسألات كاردتا زلو سب إغنوري خاط قبره كاردن تلقى قوينو أي تزاربني خبزعب زعبه ما يتقدسني قال كان يسرح كا خاط قبر تسأل يا خبا علو بس يكلم من النيل كاتب دونالد ترامب كوبي كون چنكات هيزوال له مخنياتو واغانا ندادين تاي خونا لو لنا واغانا ستوك ماركت يكون كال ماركتس كما يبلالو قطباني علمنا بيغص يخيدالو and everything لا تمالي قد 24 ساعات فيديو خبر كله 9 شو عتنير واغانا دال هجي 203 204 قص يخيدالو every day لا على قص يخيدالو سلازي چنكات ناي دونالد ترامب نابي قص يخيد كم زلو كتقمتوا تخلو now listen to this one كسع كندي تسفى قريصهم كم زلو نخدفلتو مجمريا اتا تي دونالد ترامب زبلو زلو نتم idiots way كانتم حنت زي فلتو دقفتناتو انتي بلو مالو an extension of the ceasefire. He's maintaining and generously offering a bit of flexibility to a regime who has been completely tarnished because of Operation Epic Fury. There's obviously a lot of internal division. This is a battle between the pragmatists and the hardliners in Iran right now, and the president wants a unified response. And so as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iran. حفرت زي بلهم حسوتيهم لكعكم يا زيا جست دونالد ترامب بقول نسيت كتيرا خلها تا
وحبيت قالنا يا كارولين ليفيت تبال انت تبل دلا بقاتي عوتات ناسي مسلچو يقين زلو كم حر عوتات ناتنا مدقعت ناتنا ايراناويان تم بوليتيكاوي مرحتن وتدراوي مرحتن كردادو يكالون الله سلازي كردادو سلازي يكالون احنا دما بتي لوح لبنا روحا سلازي خونات بومباتات ناتنا سلازي سلچونا كردادو غزي هبنا يمرلنا صلايغا فحفح انتراتي وانت خاتقبرو مليسكا خاتهرب This is what we know زوجيو ترى and this is Donald Trump صلايو تداخيمن تريو كچفچف زدلنبر يدز زعبا يكون سلازي it's just تحسوتي نزفلط سبسن كعسغرو صاتا كلتا غانتا تاصاتا حنت غانتا ام منغو صوتا فحتير الواسطه خليت غانتا سي بقى انا عرفتس كان وسد حنساب من تان كساب زرغاغو نساتم زبل سبا لبعلم نو እዚ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኩናት ድማ ናይ ህላው ኩናት ዝግበር ዘሎ ኣሽሓት ቦምባታት ትድርብየሉ ዘለካ ህፃናት ትቀትለሉ ዘለካ ሕክምናታት ትቀትለሉ ዝነበርካ ኩናት ፀላእትካ ምርድዳእ ምሰኣኑ ንስኻ በቃ ሕጂ ክረዳድኡ ግዜ ክቦም እዮ እስከተረዳድኡ ኢልካዮም ትኸይድ ዶ how can نمن كتالو يخلو بخمسي زغربي ግን بخمسي ዝተላለሉሎም ሰባት ኣለው تمام نعاز كاتاتولا فوكس خون زي كل شيء ابزي ناتي channel مسيب امريكا از وينينج بلا بلا قال زبلو سبات تايروت فوكس بومبا ورد كلهم بم زبالي ريمو امريكا تعاويتا زبلو ابت كومنت كتريوم يوم امريكا كتعود بزي مهلاوا دما امنا دك اصليتو زابيوم دمالو سوري من this is a fact نايمين امريكا ميديا امريكا بروفيسوراتني دمس الكادلو كابتن امريكاوين لا امريكاوين دريلكا جود لك قال لك ولا كايكلنا anyway السم تايكو بليم زفتنو زلو نغرات فحفح يلواسلو زليم زلو كانت تم مهورات امريكاوين قد كالي ريتوناتو Trina, first of all, just welcome back to the show. Really glad to have you on today so you can put a little clarity on what in the world is going on with all these claims. Is the Iranian government falling apart? I've seen zero evidence for that. I'm stunned by how far one can push a narrative with zero evidence. Are there divisions within the Iranian government? Certainly. Will those divisions get heightened in the negotiations in which they have to make tough decisions? Certainly. Are there similar divisions on the American side within the White House? Absolutely. I would even say that there seems to be divisions within Donald Trump himself, mindful of the many positions he tends to take within 24 hours. The question تعمل سيزيا كم جات رواز لهم تريتا بارسي حركاتهم عبيت اكسبرتس نا امريكا قينا تكونتات بغرب از فلطيو اب ايران عبايتا زي رخب كايو عوتات بميديان بناراتيفن كتروح بمفتان نرزلنا يبلالو اب ايران برتو زخونه ديبيت امونغوتهم هارد لاينرسن ابتم بوليتيكانياتات مودريتن አለዶ ብርግጽ አሎ اب አክራኸርነት ብታት ያጋጥሞም አለዶ yes ብርግጽ አሎ ናብ ኣሜሪካ ተመጽኻ ኣብ ዋይት ሃውስ ከ ብርቱዕ ዝኾነ ነውጽ ናይ ሓሳባት ኣለዶ yes ካብትና ኢራን ዝብርትዕ ኢሉ even ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ንሓድ ሕዱድ ይጋጨ ዘሎ ርእሲ ዶናልድ ትራምፕ ይዝባስ ዘሎ ኢሉ everyday strategy ናቱ ናበይ ከም ዝኸይድ ጠፊእዎ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኩናት ብርቱዕ ዝኾነ ሓሳባት ክህሉ ተገራጫዊ መርገፂታት ክህሉ ንቡር እዩ but at the end of the day menu strategy ናቱ effectively ብውሕሉል መንገዲ ስትራቴጂ ናቱ ኣብ ባይታ ዘተግብር ዘሎ ሙኻ እቲ ስትራቴጂ ድማ ውፅኢት ደምፅኣሉ ዘሎ ፃብለልትነት ዘርኢ ዘሎ ኢራን እዩ ኣሜሪካውያን ብሙሉእ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ብፍላይ እቲ ፎክስ ሚድያ ዶናልድ ትራምፕ ይሰልጦ ከም ዘየለ ስለ ድርዩ ዘሎ እንታይ ገብሩ እዮም they trying to ኢራን ፋሒልዋ ስለ ዘሎ ያ ትክክለኛ ዘረባ ክትዛረብ ዘይከኣል ኮይኑ ክትዘራረበና ዘይትደሊ ዘላ ዝብል ዘረባ ናሬቲቭ ፑሽ ክገብሩ ይፍትኑ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረካ ስለዚ እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ኣበይ ይኸይዳሉ ናበይ ገፁ ይኸይዳሉ ክንደይ ግዜ ደጊመልኩም ኣለኹ ኣይተብዛሓዮ ክትብሉን እዮም ግን the information you're getting in here ኣብዚ ትረኽብዎ ዘለኹም ኢንፎርሜሽን ነዊሕ ሰዓታት ክወስደልኩም ዝኽእል እዩ ካብቶም best of the best ካብቶም ዝበለፁ ነቲ ኩነታት ብዕምቆት ዝርድዎ ናይ 20-30 ዓመት ዘፅንዕዎን ነገራት ዝፈልጡን ካብኦም የድበኩም ዘለኹ so when you listen here እዚ ዜና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ወይ ትንተና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ካብቶም ዝበለፁ ስለ ድመፅእ ነታ ርእሲሲ ብዝበለፀ መንገዲ ተንብብዎ ከም ዘለኹም ገይረ ዝበኩም ዘለኹ ኣነ ካይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ከምዚ ትዕቢት እውን ክስማዓኒ ይደልኒ ካባይ ኣፀቢቖም ዝበልፁ ክኢላታት ካባቶም የምፃልኩም ስለ ዘለኹ ንባዕለይ ዝበለፀ መረዳእታ ከምዚ ሕዚ ዝገብረኒ ዘሎ ከምኡ ድማ ነዚ ቻነለይ ትከታተሉ ብዛዕባ ብዙሕ ሳብጀክታት ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ኣርእስቲ ዝበለፀ መረዳእታ ከም ዘለዎና ኢና ንገብር እዚ ኸ እዩ تعبيد كسمع كابلون كل فلت يكتب لي بالكان تايدا كابز فلتو كتفلت دلونات كل وكالو I am like that أنا بزانا بسي أبزخوني يغنى رسي بزعبا
ሓዳራት ንድሕር ክዛረብ ኮይነ ኣብ ሓዳራቶም ዝበለፁ ዝብልዎ ሓበሬታ ከም ጻልኩም የድፍትን ናይ ጥዕናከሙ ኣብ ቁጠባከሙ ኣብ ኩናት ኣብ ስትራቴጂ ኣብ ካልእ ስለዚ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም the best of ኣብቲ ሚድያ ክትክርከቡ ካብ ዝኽእሉቶም ዝበለፀ ዋልታውት ኩሉ ሰብ ዝደልዮም ንኽሰምዖም እሞ ከዓ ንኣብነት ዛ ሕጂ ዝበኩም ዘለኹ ቪድዮ ናይ 50 ደቂቕ ናይ ሰዓትን ፍርቓን ዝነበረት ቪድዮ ካብታ ዝሰማዕኳ ፖድካስት ኣገዳሲ ትፋል ቆሪፀ የምፃልኩም so please appreciate that እዚኣ ኣቃሊልኩም ኣይትረኣይዋ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፍርቂ ሰዓት ወላ ናይ 4 ደቂቕ ዝነበረ ካብኣ ቆሪፀ ዘምፃልኩም ዘለኹ እዩ ኩሉ ስለዚ እታ ኣገዳሲት ክፋል ንዓና ተድልየና ምስተ ነቲ ነገር እቲ ፅቡቅ ጌረ ከተብርሃልና ትኽእል እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ በዚ መጠን ዝገብሮ ዘለኹ ድማ ሓበን ይስማዓኒ ንዓይ እቶም ንዓይ ትከታተሉ ዘለኹም ድማ ኤግዛክትሊ ፅቡቅ ሓበሬታ ትረኽቡ ከም ዘለኹምን ምዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ዛርእስቲ ክትዛረቡ ከለኹም ፊል ኮንፊደንት you know the best ዝበለፀ ሓበሬታን ኣናሊሲስን ናይቲ ኩነታት ከም ትፈልጡ ጌርኩም ውሰድዎ በዚ መልክዕ ድማ ህዝብና ዝበለፀ ሓበሬታ ዘለዎን ዝበለፀ ንቅሓት ዘለዎን ኮይኑ ይስማዓኒ ዘሎ ንቐፅል ሕጂ ኣብዚ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ስምዑ Meanwhile, you're speaking, Iran's foreign ministry, quote, we currently have no plans to negotiate. Trump, about, let me see how many minutes later, 10 minutes later, Trump, we may hold negotiations with Iranians on Friday. Just shows you the disconnect. For anyone watching, it's just a desperation on Trump's side. And again, I respect that. I respect that he's still pressing for peace, despite the Iranians not giving him an off-ramp. I think he's making it too obvious he wants to end the war. Like, the fact, the madman theory backfires when you walk back so many threats, then any threats, exactly, then that strategy will just not work anymore. He's overused it, and he's in a position right now where the Iranians have called his bluff. I don't know what the Iranians want, because they've shown. And they're really sad. أنا بحكي يدنقص أكيد كمان. دونالد ترامب تعرف قلت سلسلة معلت عرب بين الناس مس إيران كنزار بينا. إيلو مصحفة نا إيران فوري منستر انتاي الواسكة. سوري بزخونة مدبي بالنام نزر الرب زخون. I mean كنت من تاني تحت توضغط غل كم مراحي I don't know. بقى عبايتا عبتشك أو ريدوم سرقاقيش أمام. رقاقيش أمام. This is like أبز حفر درجة بتسهله حفيرهم يمزم هجو كم زول وزلو ساكن دي ناي desperate بقى أمارات زي بلو عقل ثبت ناي دونالد ترامب كل سفليت ودلو كدمي كندي معلتات ديدلاين بتسعيو قال لما لدو قالوا لما تباهلو إيران أي متصنع بتغصرة من أرينا كونيرنا هنا نخلنا نقص له بزح نعوز خون شوهاتهم كل وقت كلمة معناته نقتل دحر زي بالمراحل سلزخونه فلو يدنقاصه قال ما لزود ليو سبا يكون so let's not waste our تدنقاصه تبلك على زي بوتا بمتكام كن كسرات بغنا يكونن جن كم تريو زلهم توردت نايتي مراحي اب مفنفن درجه بصحي سلازلو يسمع مالي سلامتاك ساعه كندزي كوارد يمرص الله يمزل زلو He could have كالو نجار بمقبار ون كسرهم خالك سلامتاي كسع كندزي نوردت يدالله كالو من قد زي فتن ويونت قديف ودي واتس because at the end of the day كم دريو زلنا everything نسوس قبرو زلو موارد يتراي كوين زلو الحق المزرعة. Obviously, they've shown restraint for so many years, and that kind of backfired on them because the reason one of the reasons he went into this war is that restraint was. Yeah, he thought that he had their number, that they weren't going to hit him back. Absolutely, that was his view. Yeah, so now I'm in a position where I don't understand the position of the Iranians. They've made some pretty significant threats. You've got Trump trying to walk back. He offers a ceasefire. The Iranians don't even take it. They keep embarrassing him with those videos they keep posting and the comments they keep making. Trump walked away. He's handed them an olive branch. He's accepted so many concessions. Like he wanted, as you've said, he wanted the proxies dismantled. That's gone. He wanted a complete surrender. That's obviously that was gone a long time ago. He wanted to cap their ballistic missile program. That's gone. Their nuclear program, we'll see. I think they'll find a middle ground on that one. The Strait of Hormuz, he could easily walk away. So like, there's nothing. The next question is. أبزياتري وما لهم دونالد ترامب كلنا قرقري فيه. رجيم تشينجز نبرة ترسعيو نتهم بروكسيس ناتكم نحسب الله قال قد فوق قريفوي نوعي زارب يلن تينا باليستيك ميسايل ناتكم دمسسوا قريفويو ولا وش متحرموزون كقد فرلوم يخلي بزع نقر قريفو أبت أولاكم وتصامي لله and they're not interested تعمل أي فلت أنا لزودي سلمتاي فلت أنا لنا بحكي يديش النقدر للدماء أمريكاسي مواص أخر ركب على ودونالد ترامب سي كابز قداي زكوتس إذا لو عبد دبي سلزلود ما نيتن هجرات عرفت أجمعوني الرأي أنا I have no هذا حماق سمعتي بالله سلام نزل سلام نخورد كوينات نكودا تجني عيزار مهلا I respect لأني سلام كم تندلينا أنت قني دونالد ترامب بإسرائيل تزور مراحل سلزقني سلام زل سبعي يكون
መዋጽኦ እዩ ዝደሊ ዘሎ መዋጽኦ እንተሪባቶ ኢራን ድማ ተመሊሱ ክመጽእ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ገይሮም መዋጽኦ ሂቦም እዮም ተጨፍጭፎም ከለዉ ንሰላም ኢሎም መንገዲ ሂቦም እዮም ነቲ ሰላም ዝሃበ ሱፕሪም ሊደር ንዓህረሞም ስለምንታይ ትወፅእ ኣለኻ እናበልዎ ሰላም ይሕሸና ኢሉ ንሰላም ዝገደዳ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ 12 መዓልቲ ኩናት እቲ ሱፕሪም ሊደር ኣለ ኸመነ እዩ ነይሩ እቶም ጀነራላት ኣይተሓጎሱን ነይሮም ንሱ ነቲ ሰላም ኣሜሪካ ሃሪማቶ ከላ እስራኤል ብዙሕ ሃሪማ ከላ ካርሞን እናኻሉ ከሎ ጠጠው በሉ ዝበለ እዩ ነይሩ ቀዳማይቲ መዓልቲ ድማ ንዕዮም ቀቲሎም ሎሚ እስራኤልን ትራምፕ ማለት እዩ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ደንጊፃ ዕድል ክትቦ ብፍጹም ኢራን ሸውሃት የብላን ምክንያቱ ክመለስ ምዃኑ ስለ ትፈልጡ ሕጂ እውን ኩናት ይዝዳለ ዘሎ እዮም ዝብሉ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኣቕሊ ፅበት ብዙሕ ኣካይዳ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲኣቶም ድማ ገጢሞሞ ስለ ዘሎ there's no way in hell ነዚ መንገዲ ክንቦ እዮም ዝብሉ ዘሎ let's go back to Professor Pepe. The economy. Think about that. I'm about to do a new Substack. I did this one on the economy. I'm about to do a new one projecting out even further soon here, because what's happening is this everybody wants this to be over. Well, that's because they are not Iran. Okay, all right. That's the and what Iran is now wants is they want to become that emerging power. Okay, so how do you do that? You keep the Strait of Hormuz and you make sure everybody knows you're in control, which is what they just did this morning with demonstration. Number two, in about a year, you want nuclear weapons. They're going to want nuclear weapons here. And number three is you want to go down in history as the country that torpedoed Trump's presidency when the Democrats couldn't. Just think about that on their legacy. You see, this would now establish them in this powerful way. And you're going to, if that happens, if they torpedo Donald Trump's presidency, oh my goodness, the kowtowing that's going to come to them from, UAE, because the governments in the UAE and Saudi Arabia, they're going to start to be fearful. Well, if you can torpedo Trump's presidency, what are you going to do to me? So this. Man, you're getting the best information. ታይዝብል ዘሎ and I love ነዚ ነገር እዚ ሓደ ኣሜሪካዊ ኩር ኣሜሪካዊ ነዘረባ ክዛረበ ከሎ ኢራን መብዛሕቲ ዓለም ሰላም ክመፀና እንደለና ሰላም ክኸውን ኩናት ጠጠው ኢሉ ኣብ ካልእ ዋጋ ናይ ነዳዲ ወሪዱ እቲ ካልእ ናይ ኣኽለና እዚ ጉዳይ እዚ ከዘሕለና ይደሊ ኣሎ የስ ክደሊ ትኽእል ኢኻ ኢራን ግን ኣይኮንካን ንስኻ ኢራን ከምኡ ይኮኑ ዝደሊ ዘሎ ኢራን ንዝነውሐ ክቕፅል ከምዚ ስለምንታይ ዓለም ኢራን ጥራይ ትቆፃፀራ ምዃና ሂወት ናይ ዘን ሃገራት ዓለም ኣብ ብራዚል ዲኻ ዘለኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ባንግላዴሽ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ሳውስ ኮሪያ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ጃፓን ዲኻ ዘለኻ ኣብ ጀርመን ዲኻ ዘለኻ ኣብ ዩኬ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ካናዳ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ኣሜሪካ ዲኻ ዘለኻ ሂወትካ መናብሮኻ ዝኸፍእ ዘሎ ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ተቆፃፂራቱ ስለ ዘላ እያ so this demonstrates power ኢራን እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለዋ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ንነዊሕ እዋን ድማ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ሓደ በለለይ ነዚያ ከፍልጡ ካይደሊለው ኢመርጂንግ ፓወር ሓደ ሓያል ኮይኖም ክመፁ እንድሕር ኮይኖም ነቲ ናቶም ዘለዎም ፓወር ዘለዎም ዓቕምን ኣድማዕነትን ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ ክጠራጠር ድማ የብሉን ነዚ ሓይሊ እዚ መን ይቆፃፀሮ መን ከም ድሌቱ ክገብሮ ይኽእል መን ከም ዝኾነ ፅቡቅ ጌሩ ክበርሃላ ኣለዎ ዓለም ይብላ ኣሎ ሓደ ካልኣይ ኣብ ዓለም ዝሓየለ ፕሬዚደንት ዝሓየለት ሃገር ኣሜሪካ እንድሕር ኢልካ ፕሬዚደንት ናቶም ዶናልድ ትራምፕ ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ጥርዚ ናይ ደገፍ መሬት አንቆልቆይሉ ካብ ክወፀሉ ዘይክእል ናይ ፖለቲካ ውጥቀት ክትገብረ ትኽእል ኢራን ምዃና ከተፍልጥ ደልያ ኣላ ስለዚ ቶርፔዶ ይበሃል ሕምሽሽ ከብሎ ነቲ ስልጣን ናቱ ንሓንቲ መርከብ ትኸይድ ኣላ ብቶርፔዶ ሚሳይል ታሪንካያ ብትን እያ ትብል ፕሬዚደንትነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ከም ዝብተን ክገብርዎ እዮም ዘልዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ነዚ ክገብር ዝኽእል ዲሞክራትስ ክገብርዎ ይክእሉ ካልእ ክገብሮ ይክእል ኢራን ግን ክገብርዎ ይኽእሉ ናው what does this mean ንዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንትነቱ በብዙሕ ህዝቢ ተመሪፁ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ሓምሺሾም ካብ ማጋናቱ ፈንጢሖም ኣብ ሑፃ ክገብርዎ እንድሕር ክኢሎም እንታይ ማለት እዩ ይብል ኣሎ ንናይ ኣሜሪካ ዝሓየለ ፕሬዚደንት እውን ናብ መሬት ከተውድቕ ዝኻለት ናይ ኢማራት ፈንጣሕጣሕ ዝብል ዘሎ መራሒ እንታይ ክብል እዩ ኢራን ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወርድ ወይ ኣብ ስልጣኑ ትርጉም ዘይብሉ መርሕነት ከም ዝህልዎን ርሙስ ፕሬዚደንት ከም ዝኸውን እንድሕር ገይሮሞ ኣብ UAE ዘሎ ን1 ሚልዮን ህዝቢ ዝመርሕ ዘሎ እመኻ ዲሞክራሲ እውን ዘይኮነ ዳርጋ ብዙሓት ህዝቢ ከኣሊዎ እውን ዝደልዩ እንታይ ክስምዖም እዩ ከይዲ ናብ ኢራን ክሰግድ እዩ ኣብ ስዑድያ ዘሎ መራሒ ብቐሊሉ ክፍንቅልዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብ ስዑድያ ንዑ ዘይደልዩ ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ ረጂም ቸንጅ ንክትገብር ኣብ ስዑድያ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ከም ናይ ኢራን ኦርጋናይዝድ ኣይኮኑን ኣብ ኩዌት ከምኡ ኣብ ቀጠር ከምኡ እንታይ ንማለት እዩ እቲ ኣብቲ ዞባ ዘለዎም ሓይሊ በፍንጫ ንኣሜሪካ መጠን ዝሃረምካሉ መጠኑ እቶም ኣብ ጥቃኻ ዘለዉ የማንካ ፀጋምካ ዘለዉ ክሰግዱልካ እዮም ስለምንታይ ኣብ ሓደ ዓዲ ንጉስ ሓያል ክትከውን ትደሊኻ ንኩሎም ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ ክትዋግኦም የብልካ ነቲ ዝሓየለ ኢኻ ከተውድቕ ዘለካ you know that this is how it works
ኣብ ሓደ ዓዲ ኣብ ሓደ ከተማ ድዩ ዝሓየለ ሰብ ኣሎ ነቶም ኩሎም ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ በሓደ ናስ ዓርካ ዲኻ ናብኡ ክትበፅሕ ዘለካ ወይስ ድሕሪ ኺኢልካ ነቲ ዝሓየለ ናይቲ ዓዲ መወዳድርቲ ዘይብሉ ንዑ ገጢምካ እንተስዒርካ ኣብ ኣውቶማቲካሊ እቶም ካልኦት ኣባኻዮም ክሰግዱ ስለዚ ኢራን ድማ ፈትያ ያተወትን ዚ ጉዳይ እዚ ግን እቲ ትገብሮ ዘላ ነዚ ሓያል ናይቲ ዓዲ ዝብል ንዑ እንድሕሪ ስዒሮም then they are going to automatically ኩሉ ነገር ናቦም ክመጽ እዩ ታ ኒኩለር ናቶም ካልአይቲ ድማ ዝገደፍኳ ኒኩለር ድማ ከማዕብል እዮም ነዚ ንዓመት ከም ዝቕፅል ገለ ገይሮም ዶናልድ ትራምፕ እናተዳኸመ ምስከደ በቲ ዘለዎም enriched uranium ኒኩለር እውን ከማዕብል እዮም ስለዚ everything is building on the side ስለዚ ኩሉ እቲ ዝኸድዎ ዘሎ ብስትራቴጂ ዝኽየድ ዘሎን ኣብ መወዳእታ ድማ ዕላሞም ዝፈልጡ እምበር ሃንደበት بحسب سلبام زخدو ويم بسمعي زخيد مرحنة يبلومن and this is going to create another interesting dimension of زنرية زلنا I mean hey نجزيكم قد فينا جن زكوينات زي بزح تاريخ أو فتص أمتات كفتم كم زغلن كم إيرترا وخين كحطرية كلا هذا ما إيرترا أبز قدايزي زبالة ربحها حيزاك توصل تدخل حجر مخانا كد جنزبي كبا زعجت زاربولو زلوت المراقب زحزون كسع كندي كاب حقوس أي مخانا أمريكا كو قدمي حدا ما عالتدي قال ما لنا زي إيران زقبرته كم تقبرنا إيران مراقبنا إيران أب هاي سيس ولا أب international water كده كتشوي جميرة ميراميو but إيران أب كبابناتهم نزلوا مسحزقن أوه عالم حقته تحيسو look at what Iran is doing lawlessness دو قال ما لدو come on أبزوان إذا سبنا غيهيو نخل جزية كتتهلا يتخليها they have to General Joseph Votel. General, thanks for being with us. Wanted to talk to you first of all about the IRGC harassing these ships. A couple of them were in the Strait of Hormuz, the Epaminondas, which is Liberian registered. It was actually in what looks like Omani territorial waters. The MSC Francesca, which is owned by one of the biggest shipping companies, it's registered in Panama. Both of them were attacked by IRGC so-called fast boats. And then this one, the Euphoria, which is also Panamanian registered, actually out in the Gulf of Oman. How is it that the IRGC is able to do this? I thought that اوكي تحتناتو نزل مراقب زين يجعنانقون كم زلون يبدلوهم كم زلون استفل عليه مراقب ثلاثه مراقب كم غيرهم كم زلون بفلايتا يوفوريا تبهل دما اب كباب عمان يا ونيرا ስለዚ ከመይ ገይሮም ነዚ ክገብርዎ ይኽእሉ ኣለዉ ታመልስና ትስምዕዎ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ን4 መዓልቲ ወላ ን5 መዓልቲ ዝሓስቦ ዲባንክ ክገብሮ ከሎ Yeah, thanks, John. It's good to be with you again. Well, you know, certainly the U.S. military the last several weeks has conducted substantial strikes against a lot of the IRGC's military capabilities and done a lot of damage. But that damage hasn't been absolute. So this is a military, the IRGC, that is savvy, that knows that they are going to be targeted, and so has taken a lot of measures to protect some of their assets so they could do things like you just pointed out. And that tactic, of course, is not anything new. It's something that the IRGC maritime forces have been doing. انت اسكيب لالو ولا كابتن زحلفه معلتات سراويتنا امريكاني وتهدروا عقمنا ايران نحيل بحرنا توم بزح عنوتها فتي او اريد انت بلنا قدم سيسنا هيك نبلا نغلنا نو دونالد ترامب طلع دشيميت جري يبلني ري قلنا حسوت نايتي سبعي ابايتا ايران بقالات يكون بتكبار يري ولو قن حيل بحرنا ايران اكزاكتلي انت كم زغبرو زفلط سافي بقعه ዘለዎምን ኩነታትና ነገራት ጽቡቅ ገይሮም ዝፈልጡን ስለ ዝኾኑ ነቲ ዘለዎም ሪሶርስ ከመይ ገይሮም ኣብ ከመይ ቦታ ተጠቂሞም ነዲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምቕርቃር ዓብ ተራ ይፃወቱ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ንጸላይኻ ስከይፈተወካ ኣምነልካ ክኸልከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሚን ነታ ክሬዲት ካብ ኢራን ክወስዳ ይደልን እየ ግን ከምዚ ብልጽግና 10 ግዜ ንኤርትራ ክንዕቁ ይፍትኑ ግን ድሓር ክሪኦ ከሎ ግና حيالات يوم قاللك كراي زغبم حزب سايكونن ወይ ካቲ ሻዕብያ ዝበሃል ስቀሊል ኣይኮነን ገለ ድብል ለው ስዕት ኢሎም ክዛረቡ ከለው ነተሐቂ ይፈልጡ ወይም ግን ብብዙሕ ሓሶት ከዓብጡ ወይ ፍትኑ ኣባይታ ክሪዎ ከለው ግን ኤርትራ ታፍ ከባድ ርትዕት ሃገር ምዃና ዝኣምኑ ነቲ ሰራዊትና ኤርትራ እዚዩ ሓያል ከም ዝኾነ ዝፈልጥዎ it's exactly the same ኣብዚ ድማ ማዕረቲ ክፍክርዎ ዝደልዩ ነተሐቂ ከይፈተው ከውፅዎ ከለው ደስ ይዝብላካ and this is also the demonstration that Professor Pep has blown on The game we're in is power politics of the first order. This is not real estate negotiation. This is not, this idea of just getting to yes. I knew Roger Fisher's son here, so I'm familiar with all of this. This is now power politics of the first order, and we are not
playing up to Iran's just beating us at power politics, and they're doing it almost every single day. So Joe Kent, the former top Trump official who resigned in protest, has put out a version of another third way that he sort of presented, which is similar to what you were talking about, but not exactly. He was saying what Trump should do is just walk away, but leave sanctions in place, and you then leave Iran in this situation where they are then left to negotiate bilateral or multilateral deals around passage through the Strait of Hormuz. ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ጌም ዛ ይርድኦን እዩ ዝብለኩም ዘሎ ፕሮፌሰር ፔፐ ኢራን ኣብ ደ ሃይስት ሌቨል ናይ ፖር ፖለቲክስ እዮም ዝፃወቱ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ግን ሪል ስቴት ታይኩን ሪል ስቴት ብዛዕባ ገዛ ከመይ ጌርካ ትገዝእ ገዛ መሬት ከመይ ጌርካ ትገዝእ ንዑ ይድፈልጥ ስለዚ ከመይ ጌርካ ተሽክዖ ከመይ ጌርካ ንክስቶ ትረክብ ከመይ ጌርካ ንዑ ይድፈልጥ this is more sophisticated game ነዚ ዝፈልጥ ሰብካ የብሉን ወላ ኣብቲ ኔጎሲዬሽን ሰዶም ዘሎ ናይ ሪል ስቴት ሰባት እምበር ናይ ፓወር ፖለቲክስ ኣፍልጦ ዘለዎምን ተመክሮ ዘለዎምን ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ካብኡ ቀፂሎም እንታይ ይብልዎ ኣሎ ጆ ኬንት ዝበሃል ሓደ ናይቲ ካውንተር ቴሮሪዝም ሓላፊ ዝነበረ ሕጂ ድማ ነቲ ስልጣኑ ዝገደፈ ብሰንኪ እዚ ኩናት ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ሳልሳይ ምርጫ ኣለዎ ሳልሳይ ምርጫ ድማ ስዒረ ተሳዒረ ከይበልካ ግደፎ just ግደፎ ትገዳ ከም ዘለዎ ጌርካ ትዕፅዋ ገለ ጌርካ ኢራን ባዕላ ክትሞተልካ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ከም ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ሕጂ ከምዛ ሕጂ ዘላታ ዶናልድ ትራምፕ ባዕላ ትፈልጡ ኢሉ ክገድፍ ኣለዎ ምክንያቱ ኣዳኺሞም ሚሳይላቶምን ገለን ሃሪሙ እዩ just he has to exit ካብቲ ቦታ እቲ እዛ ምርጫ እዚኣ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ክገብሩ እዮም ዝብሉ ፕሮፌሰር ፔፐ ግን እዚኣ ተዋፅእ መንገዲ ይኮነትን እዩ ዝብል ስምዕዎ Sanctions continue to choke them. Yes, they'll be getting revenue. Yes, they'll have control of the Strait of Hormuz, but without the ability to kind of engage with the kind of international economy, they'd be slowly choking out. Well, yeah. So Joe Kent's plan is a version, actually, of you walk away and Iran becomes the fourth center of world's power, maybe a little more slowly because he's trying to slow it down a little bit. It's not really a third way. That's not a third approach because there's no actual way to stop Iran from exerting more power in Kent's plan. And what I'm specifically referring to in the whole in Kent's plan is the UAE and Saudi Arabia. So if we follow Kent's plan here, and okay, we keep the blockade even going here, the U.S. blockade going. What that's going to do is it's still going to open the door for Iran, not necessarily in a week, but in several months, to topple the governments of the UAE and Saudi Arabia over time. You can never really put a time clock on. ንኢራን ከም ዘላቶ ገዲፍካ እገዳ ጌርና ወላ ትዕፅዋ ከም ዘለውና ገበርና ካብቲ ቦታ እንድሕር ርሒቕና ምናልባት እቲ ጆ ኬንት ዝብሎ ዘሎ ሳልሳይ መንገዲ ይኮነ ሳልሳይ መንገዲ ዝበሃል ኣለኒ ኢራን ሱፐር ፓወር ንክትከይድ ጠጠው ከነብላይ ንኽእል ኢና በቲ ናብቲ ሓሳብ ግን ከነዘሓሓላ ንኽእል ኢና ግዜ ክንወዘላ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ እገዳ ከም ዘለዎ ዕፅዋ እንድሕር ጌርካላ ወላ እኳ ነዳዲ ሸይጣ ገንዘብ ተረኸበት ግን ቀስ ኢላ እያ ክትበፅሖ ትኽእል ስለዚ ዲሌይ ታክቲክ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ግን እዚ ዘዋፅእ ኣይኮነን ጆ ኬንት ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ንኢራን ጥራይ ከም ሓደ ሓይሊ ወሲዱ ዝጥቀም ዘሎ ኢሉ ኢራን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኣይተረድኦን ኣሎ ወይ እውን ኣይሓሰበሉን ኣሎ ኢሉ ምክንያቱ ኢራን ኣሜሪካ ከምኡ እንተጌራቶ ካብቲ ቦታ ድማ ተወፅያ ኣብ ኢማራት ከይዱ ነቲ ስርዓት ክቕይሮ ክእል ኢሉ ኢማራት ጎረቤት እዩ ዘሎ ስዑድያ ከይዱ ስርዓት ክቕይር ክእል እዩ ኣብ ኩዌት ከይዱ ስርዓት ክቕይር ክእል እዩ ስለዚ they have so much cards ኣብ ጥቆም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ኣሜሪካ ፈሪሃ ካብቲ ቦታ እንድሕር ከይዳ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ Iran has so much cards to play. ብዙሕ ካርድታት ኣለዋ ክጥቀመሉ ትኽእል ዶናልድ ትራምፕ ግን የብሉን ካርድታት ስለዚ ወላ እውን ነቲ ኩናት ክበርትዖ እንተደለየ ናብ ክኸዶ ዝኽእል ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ and I'm telling you ደረጃ ናይ ዓለምና ኢራን ነቲ ኩነታት ብደረጃ ተራ ነገር ነቲ ኩናት ክስዕሮ ጥራይ ኣይኮነን ንዛረብ ዘለና ዳይናሚክስ ናይ ዓለም ብዓብዪ ክቕየረሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ እና ኣብዚ ኩነታት እዚ መንገዲ ተዘይቀይሩ the biggest loser ክኸውን ዝኽእል ኢማራት ከም ዝኸውን እዩ ዝንገር ሓደ ካብቶም the biggest loser ዝዓበየ ክሳራ ከጋጥሞ ዝኽእል ኢማራት እዩ ምክንያቱ ስዑድያ ኦልሬዲ ክሳብ ሕጂ ኣንጻር ኢራን ዝኾነ ሕማቕ ኣይተዛረበትን ወላ ኩሉ መጥቃዕትና ወረዳ ከሎ ክዘራረቡ ምስኦም ብዝርርብ ክፍታሕ ዝኽእል ዲፕሎማሲ ማዕፆ ክዕፆ የብሉን ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ውፅኢት ናብቲ ድማ ስዑድያ ዝሓሸ ዕድል ሒዛ ትወፅእ ኣላ ካብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ድማ ምስ ኢራን ክዋጠጥ ይፍትን ኣሎ ኣሜሪካ ተጥዕኖ መሲሉ I'm really shocked I hope ነዚ ናይ ፕሮፌሰር ፔፐ ዘረባ ይሰምዕዎ ኮኑ and then they will reconfigurate መንገዶም ከስተኻኽሉ ክእሉ anyway ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ከመይ ዝኾነ ዓለም ንነብር ከም ዘለና
if you liked this video please like ግበሩ share ግበሩ ርእይቶኹምን ሓሳብኩምን ኩሉ ግዜ ከምዛ ዓይነት ተገደስቲ ህሶታትን ከነምፃልኩም ክንፍትኒና አንድ ትነገርና በይኸይድ ከም ዘሎ ከነስተውዒልና ክንፈልጦ ስለዘለየ ናይ ሎማር ሰብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ከም ወትሮ ንዘኻኽር thank you very